bakama b'amajwaba ahansi y'omutaka gwabo ogwarukunjiri municipality landlords and ladies nabagira ngo omubazi wa government yagarukemo cyaba kitari ekyo bone beija kugumana bashashura ezibatwire ne bashashura. Robert Darius baguma tweyambe chairman wabo nagira ngo kikarenga kubongeza kwikabicwe kankaga aharigana kandi amateka ngagamba okwongera obucweki 10 aharigana n'ibintu bihango n'abantu bingi munonga rebe papure byona byaha n'ibyo abantu batireho bakomplaininga kugira ngo valuation eka bakajinkurizinga almost rukaga %. Korososti mu bya ruhanga rwakana chairman w'abashubuzi nagira ngo omushorono bagumanya guryo mu mateka konka gwaza heguru munonga ngubaremesa mukora mu diasibo savants ukimenye umusakurugayo mugarke mwiza mu joining business community abakama mutakwenda kuteka tekera business community kwine shongo tware mushoro kwa yuwane ntonizo mushoro kongo mushoro kwa municipality agubire kare tije naka ka no account officer wa ku district jesa orebe bintu ebyo. Justice Ampeire Kagzi omwezi wa town clerk rukunjiri municipality nagira ngo bariyo nibashije menshonga yabo okweta oruchiko bakayikirizana ashongezi ezabashubuzi tukitora kikuga by conference twahita mu leaders bawo batugambira concern zabo iri kubashasha twataho uburyo twagambira chairpersons bawo kunza kweta executive members bawo aho buciko buce tubeta municipality babagana leaders aba municipality baza kubagana leaders aba municipality tuzo mushonga zabo. Geoffrey Chomukama chairman LC5 warukunjiri district nashaba abantu kwekundira kushashura omushoro abo kuba nogwego rukubeisaho eihanga kandi ashaba aba municipality kutehindura bazakayo omukoza bakaremesa abantu tekwa kweshoroza mu mishoro bakatsikaguma tutegereze okushabiriza jo obaye batucingire abo kugira ngo Museveni akatumobilizinga twaguma correcting obsente bwa local revenue utijambere kubaho nabwo eco cyo nkwigira abantu mwena abakwimishoro please umushoro gwara bagerekere mu guhereze mureke kusikomuha mureke kurwana n'abahoza akamwabo kurwana n'abahoza ntibahisa government zitu tujya kuzitera hasi. Robert Darius baguma tweyambe chairman wa bakama b'amajuna agira ngo nibenda umubazi wa government agarukemo abare deru babete beyikirizane ibitweka nshaje na bitanu nibyo bakama b'amajuna bashaka no baplaningira kandi bagira ngo washoma section ya 3 subsection 4 negira ngo bakama bebizimbe nababasa kwekora akachiko ko kurebe byo bikorwa ibitweka nshaje na bitanu % ebiryaha omukitabo tubatweta planning sente zitu tukore town yitu ebonere akubitwa abamwe ebizimbe byitu byona tubyinomu so byabana bitasya bibonere turike kugira ngo zibe sente zo correcting abakerira no kutugambira batakutuinvolvinga so tuzengo batuinvolvinge ombintebi turebe sente zitu nizikora ki nko kwiteka rugamba gasha kwa Smart Robert Mugabe omure Rukonjeri.